Lidkin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lidkin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.lidkincollege.edu.in. Sekalian minum pensengap sekaman. Bapa parti ke seluruh orang ini ke Jakarta kolong kemarin. Yang hapan lum yang kau ke jingalan. Naga benda ke jini jom kani ke jini ki ke jini. Namadam pun di part yang kalian diri ki kalau pak ni dan benda. Karena mereka tangin ke parti ke sesiam yang kerai. Apa biang lalu bat kumno pat ngin kedau nanti. Nangi syakmat bangin yard kom ke parti. Kapor kelada ini bangin sedang temai, ia kejat menerio. Kapor kelada ini bangin sedang temai, ia kekompekat. Nin ero ia kemensip bisni. Nin ero ia kemensip bisni yang esmak korang ini. Bato seisin. Nin onra ia kata kejingi buram markelian apa yang jungi kom kejat menerio. Kedua ke buram markelian hari ini bisni ke pemerintah. Nia kalau banyaknya yang main, nia bakal kengat harga kali tunggu, nia bakal kini katai kamdon show ke burung mar kalian. Apa baling bakani kasih, ban kentu ibi, tongin stang, banyak yang kini kemensin, banyak burung mar kalian. Dan ini kami kini kemensin, banyak burung mar kalian. Dan ini ero yang kecing bisni kecing syarul, namdam kecing atatin, bagai jat menuju kan kiu syafran, agak kismi. Islam di Parwan. Dia namar bagai sorga. Kalau penpoi yang ini kesiti, ini selalu pernah ikutlah. Bagai penpoi menem step hagapor, karui biji. Dan mereka kalian kejualan nampak sange. Bad mentah, ngampun pernah hakmat kejingdon kejengpi. Bangan penkurno, dia kan di kejusah. Kenapa? Jangan kejengkut, ya ini kejengsyah jilid, kejengsyah kan kejengah. Doktor ibadah benpek, kiran ya kepentar ibadah benlek, de angkot doktor mentah banon skmat, ban pendep, ya kata kepentar.